Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no tung palbiag, asaan apagan ano dagiti nakay kamangak ti anak ko. Ngem pagyamanak, tanaykan ti anak ko iti nasirib a panagpampanunot. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vanessa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Itatanalpasan ti kasaryo ka ni Elmer nga anak ko. Sapay la kuma, tamay kandak adagos iti apo ko. Apay mat nga excited kayo unay amaadaan iti apo ko, mama. Saan kayo mat siguro ang maililiwan iti apo ko? Tadamot din apo ko yung iti kabsat ni Elmer. Napimpintas ka ngamin, gam di Susan amanugang ko. Kat patsyak, anapintas to ti agbalin nga apo ko kada kayo ka ni Elmer. Kat, napintas mat ni Chloe nga apo ko yung mama. Nakapudpo daw nga ubing. Wan, ngam sigurado anapimpintas to pa'y ti agbalin nga apo ko ka. Iso nga excited ak. Ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Chloe. Kat patsyak, adun to ti mangidayaw iti kinapintas. Wano kinagwapo ti agbalin to nga apo ko ka. Anya? Naimbag mata si Mangput kan, Elmer. Oh, apay. Mailiw ka na dagos kanya? Sika talaga. Puro kakalukwan. May itay ni mama. Oh, anya timbaga na? Mailiw ka nun ang maadaan iti apo ko kadata. Anya? Kakaskasar talaan? Dahil tanti ibagbaga na. Wen nga ron. Kat amom ka di? Namnamaan unay ni mama ang napintas to kano ti agbalin nga apo ko na kadata. Ay kat sigurado dahi ta, Ngamin, nakapimpintas ka nga asawag. Kasano nga rod ngay, no saan to ang napintas ti ipas ngay ko? Ha? Apay kumamot asaan? Anya ti amok ngay? Kat uray saan ang napintas basta nasing patulakit di. Ken ammo na ti agtungpal kadata naganak na. Saan nga ta maupay ni mama? Saan mat siguro taapo ko na matlat ti ipas ngay mo. Uray saan na napintas? Nga ta? Ay na. Saan man atila pampanunutam, bakat? Agar aramid ka lang iti problemam, iti kasta pampanunutam. No kasta, masikog kan anak ko. Una nang. Manuabulan anak din na kayo kan ni Elmer nga masikog kan. Wen nga rod nanang. Gapo siguro ta excited ti ina ni Elmer ang maadaan kamin iti anak. Ay, oray siyak mata anak ko. Excited ak matkit di amadaan iti apo ko. Saan kayo mat siguro akas iti ina ni Elmer? Amang namnama iti napintas ka nagwapo nga apo ko. Ay, sa anak akasta. Basta't importante, nasalon ati ipasngay mo, umanayan kanyak dayta. Nasaya at mat nga rod ano kasta nanang. Madanagan ak ngamin. Kasano no napimpintas ni Chloe nga apo ko na ngam ti ipasngay ko. Anya ngamin ti ibagbaga ni abalayan. Mangnamnama nga rod ka no, anapimpintas ti agbalin nga apo ko na kanya. Ay, madimot ati kasta nga ibagbaga na. Maragsakan at man iti day tangay padabag mo iha. Katnam na maag, amay santo a prinsesa ti ipasngay mo. Mama, saan tayo kumaamang namnama? Tinapatag, kat nasalun ato ti ipasngay ko. Ay saan iha? Namnamaag ang nakapimpintas to ti ipasngay mo. Kasano ngay mama no saan to anapintas? Saan na mabalin iha? Lahi tayo ti napipintas. Isarumbang laang anapintas mo ti ipasngay mo. Anya ti kayat mo akanan bagat, taiso ti katangag. Diyay ko mapagpapintas iti anak. Ha? Adda ayamat kasta amakan. Kasano? Kat iso ti sang kaibaga ti inam. Saan mo ka di nga ikaskaso ni mama? Tinapatag kanya,
Kat nasing patut ipas ngay mo. Baybayam ni mama. Saan mo apaka-estresan? Kasauktuman ti abirat ko. Damagak no anya ti kinan na. Tanapintas ti impas ngay na. Adula amin ang mapampanunot mo, bagat. Oh, nakapasyar ka mat Vanessa. Madlaw matgaya man ti tiyan mo. Taupat mat abulan nan manang Susan. May mayat nga agpayso no magna ka, tapno maka-exercise ka. Nga rod, madukutanak mat nga dalat na ni J. Balay. Siguro nakapimpintas to ti agbalin nga anak mo. Ay, kas kalakadimat kin ni mama, amang namnama anapintas ti ipas ngay ko. Ha? No kasta? Ibagbaga namat kan ka ti kasta? Katwan mat, iso nga rod amadandanagan na. Taamangan no saan to anapintas ti ipas ngay ko. Amom, kasta akmat idi. Ang pagyamyaman tanapintas ni Chloe. Kat saan anadismaya ni mama? Kasano nga tano saan akas kin ni Chloe anapintas ti ipas ngay ko. Kat anya pa'y ngay. Ayatan nyo latnaa, taanak yukot nga rod. Di madismaya ni mama. Bay, ama madismaya. Tinapatag, adda kayo amang ipatagtukan kwa na. Day tama, ti pinanunot ko idi. Apay kasto iti impas ngay mo, Vanessa. Nakapimpintas ka, nakapudpudaw ka. Apay kasto iti anak mo. Nakalitlitam. Ay, una yun aya. Agawid akpay. Sa nabali, tadamot ni Elmer akadwam dito ospital. Kanadamot ni Abalayan. Makapadismaya ti kastoy. Sige, panawan kayo, pay. Apay kas Jay ni mama, nanang. Ay, saan mo nga italtalok na di abakot? Kunam lano na pintas mo. Ha? Ibaga na analitam ti apokok. Kat oray so kat nalitam mo. Imbag ti apokok Taada pa'y namnaman ang agbaliw ti kulay na. Idento ta ni Abalayan ay awan namnaman ang agbaliw ti kudil na nangisip tulat ta. Kitaang, manipod inyawid ta ni Dalia dito'y balay. Saan pa nga may sinarungkaran ni mama? Baybay amon ni mama. Anya ko ma, no saan nga umay pumasyar? Saan matadata ti maawanan? Ngamkas na di na kay kayat timpas ngay ko. Uray taadata mat amangay ayat kan kwa na. Idinto ta ni Chloe, napalalo apa na ngay aywan na kan kwa na. Saan mo napagsilosan ni Chloe? Hustunday ta pa nagpasugnod mo, bagat? Alaman laangan. Anya ngay nga rod, kat saan anapo daw, kan saan anapintas ni anak ko. Anya saan anapintas? Nakapimpintas tupay ti anak ta. Data ko maanaganak na, tikang runaan amang ibaga anapintas ti anak ta. Kasanumat ngamin, kat saan anapintas iti imatang ti inam. Iti imatang laang ni mama. Ngam iti imatang ta, kan iti imatang ni nanang, napintas ti anak ta. Napintas mo ti anak yo. Iso na lang, ta sana na po daw. Imbag kamay, ta saan mo alaisan ti anak mi manang. Apay kumamat alaisak ngay. Saanak matakas ka ni mama. Saan mat kay sutay napintas? Ngam kayat na tinapintas nga apo ko. Nagsakit gayam no malais ti anak mo. Nang runa no itipay mismo alola na. Ay na, saan mo lata na pampansinan ti bagbaga ni mama? Saan amaalay ti pinentasan day ta? Tinapatag, dumakkel anasing pati maysa nga ubing. Husto ka man ng Susan. Kat padakkelag ti anak ko, anapnuan iti nasaya at asursuro. Ken napnuan iti panagayat. Day ta ti rumbang panunutam, Vanessa. Kumusta ti isasarat mo iti pagadalan, anak?
Okay lang, mama. Adot inaramid mi. Nagdrawing, nagkulor. Insurat mi tinagan mi. Kat impas mi ka ni teacher. Idi kwan, insublina ti papel mi. Ta ipakita mi kano kadagiti parents mi. Kasta ka di, kitaak man nga rod ti papel mo, anak ko. Mabit lang, mama. Tairwar ko iti bag ko. Oh, ate mama, kitaam Wow! Very good aming tinakasurat iti papel mo. Gaputa siya kano ti kapintasan ti drawing. Kan kapintasan ti surat na, mama. Very good ka talaga no kasta, iha. Makita? Saan laang ang napintas ti anak ta? Nalaing pa'y. Wan nga rod lang ay. Imbag lakit din ta na sariri ti anak ta. Kat maipagpanakal ko launay ti anak ta, bakit? Uray napintas ti anak ni manong ko. Angam? Nalaing mo ti anak ko. Kayat kong tinalaing nga anak, bakit? Nga makita nga ta ni mama dayta? Mas daaw tulaangan. Numaamuan na nga addan to honor ti apo ko nakadata. E dinto at ti apo ko na ijebangir. Saan nga gun honor? Saan mo pa'y mat-asigurado no addan to honor ti anak ta? Iti day ta kinasaririt ti anak ta. Imposible asan nga first honor. Adday ta ka manen. Awan nagdumaan nyo iti inam. Mangnamnama iti saan asigurado. Uray bakit? Tanukas pangarigan awan to ti honor ti anak ta. Sa anak ama dismaya. Kan saan nga agbaliw ti panagayat ko iti anak ta? Saan akas kan ni mama? Teacher mi, syakto ka no ti first honor. Agpaiso, anak ko? Wen, mama. Congratulations, anak ko. Proud aklaunay kan ka. Thank you, mama. You're welcome, anak ko. Kaya't ko nga ibaga ka ni Lola, nga addan to honor ko, mama. Sigurado ang maragsakan dayjay. Uray ni papa. Sigurado ang maragsakan. Sige anak, mapantag pa siyar iti ayan ni Lolam. Taibagata nga do honor mo. Talaga analain ti apo ko Imalakan ka anak ko. Kasta ka din nanang. Ay katwan mat, nasaririt ka mat ide, iji pagadalan yaw. Unangam sa anak a first honor nanang. Orayin Si kalat tati immalaan ti apo ko. Anya gayam ti kayat mo arigalaw, apok. Ha? Masapul ka di ti regalo, Lola? Ay katwan ikan ka iti regalo, kas gunggunam. Gapo, tanalaing ka, iji pagadalan yaw. Da kayo latan ti makaam mo, Lola? Awan mo ti amok nga irigalo yo kanya. Nga lang arod, apok. Siyak tulatan ti makaamaw. Siyak to ti mangisabit iti medalya ti anak ta, bakit? Alaan na kami to iti ladawan. Takayat ko nga ipos. Masapul ka di pa'y date na lakay. Siyempre bakit? Proud aklaan iti anak ta. Gaputay di siyak ti agad-adal. Pulos as anak anadan iti honor. Alaman laangan. Sikat ti makaam mo, lakay. Kita bakit? Nagado ti nag-comment iti impos ko. Wanyag paiso lakay. Ha? Oh, apay? Adamot comment ni mama. Sa dino? Diyak pa'y nakita Ato'y basaang. Congratulations, Apo. I'm so proud of you. No, kasta. Proud mo't laangan iti saan na akay kayat nga apo na. Ala, baybay amlatan ni mama, bakit? Sigurado ama ka amiris mo't laangan dayjay. Apay anak ko umay kayo, mama. Iha,
Pasensya ka na kuman kanyak, iti naisawsawang ko iti kalabas. Amo ka nagkamaliak, kat agtuyak, tapno itad ko ti regalo iti apo ko. Anya ti amuyo ang nagkamalyan niyo, Mama? Nagkamaliak iti panangipagaro, asaan kunto apakaidayawan ni Dalia. Gaputa saan ang napintas? Gaputa ti amo kat kinapintas laang ti pangibasaran, tapno ba idayaw ti may sa tao. Ngam saan gayam iha? Gaputa na laing ti apo ko yo, kasta ka di? Ay, saan mo't akasta? No di kat gaputa na kaamiris akon. Agdudo magayam ti pakaidayawan. Saan laang apintas? Wano kinalaing? Kat no saan analaing ni Dalia? Saan kayo ang makaamiris? Kasta ka di, Mama? Isungarod nga kidkidawak iti pambakawan iha. Kat sapay kuma, tama pakawanak. Impagpagapuklatan iti asawak, ket pinakawan kun ti katugangak Mr. Lonely. Ket manipod idin, impakita nametten tinalaos a panagayat na iti anak ko. Tuy pagayam mo, Vanessa. Agyaman pagayam Vanessa iti dayto apakasaritaam, ket ti makunat, nasaya at latta ti mamakawan. Gapu tawan ti itden, ti panagimula iti sakit tinakam. Gapu ta ti panagpakawan, ket pagayatan tinamarswa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Ano ngayon agkasar kayo ka ni Lucas? Agabroad ka pa'y. Uwan ko maamanang. Sayang matje trabaho ijay. Panawam ni Lucas? Alaek to ijay. Tapnodwa kami nga agtinulong. Mayat ano day tati planom? Ngamin, no nagkasar kayon, kat panawam ni Lucas ditoy. Ay, awan lat amukon. Agbirok day jay iti sa bali. Wan nga rod manang. Iso akasapulan nagsarita kayo analaing. Tapno saan ama perdi dagiti plano yu, iti masakbayan yu. Ay na, simbang pat kagaya man. Nakita namin ti post mo iti Facebook, nga da ka iti airport. Kunak ano saan mo pa'y nakita? Nakita nga rodan. Apay nga awan ni Lucas iti picture. Saan na ka asinundo? Di na pa'y amo nga agawid ak ita. Ti amo na, inton sumaruno pa'y laabulan ti panagawid ko. Uy, limok magkasi ka. Ang bagay mo tikas na pang magim. Kat, nagkita kayo nga rodan ka ni Lucas? Surpresa nga rod. Wow. O sige, mayat teta plano. Anya nga tati agbalin a reaksyon na no makita na ka. Nagmayat mat gaya man day ti balay da Lucas ita. Kundi doorbell da pa'y gaya man. Asino nga tati nagpatarimaan? Ha? Hazel? Ada akon, Han. I miss you. Apa nga iwalin mo ti panangarakop ko ken ka? Sweetie, mangantan. Umay ka na. At da babae di taunag. Sweetie. Asino day chay, Lucas? Agkita talangan ni Tiruar. Agpalawagak. Pasensya ka.
apay na panan ni Hazel. Jackman amoy ti dayta babae, tatang. Di mo tan matatao diti balay. Agkarapanaw. Ay nasapay at dapay lang bayraws. No ngay makaaran. Bayan yung tatang. Kan plan-planuan dan samotan kan ni Lucas ti kasarda. Asinaw? Ni Lucas ngay, di boyfriend na. Tay pinanawan na boyfriend na iday. Wen, iso day jay. Kung naman nun ang asawa iti sa balay. Single kano pa'y mat ko na ni Hazel. Kan, inururay na kano ang nagawid. Nangasawan ni Lucas? Awan man timbagbaga na iti adaki jay abroad. Ay na, Hazel. Di mon sangitan na di lalaki. Marurudak. Agkita kami kano. Anya ti aramidan. Kaya't mo mat ang makipagkita kan kwa na? Ang mga nagsangitak lang iti sangwanan. Ay katlapdan tilwam Di mo ipakita ang nasaktan ka iti inaramid na. Kasla jak maaramid date na, friend. Kabailam. Kasto iti aramid mo. No agsama kayon, kat aklunan na nga adan asawa na. Tumpang adagos. Anya? Wala. Lino ko nakagayam. Iso akas na ti aramidam. Tumpang adagos. Day tati gonggo na tikas kan kuwa na amang luloko. Hazel. Apay, tatang. Adamanan papanam. Wan, tatang. Pudno ka day, ngagkasar kayaon ka ni Lucas. Jakam mo, tatang. Ay kung nagkasar kayaon, yam amo makada kami na atay mga sawa kang ka. Laglagi pa manakaw. Rumbang nga ayatan kan respetarin na ka ti lalaki anapilim nga ayatan. Friend, nag-research sa. Anya tin-research mo? Tapno masong batan nagiti sa ludsod mo, maipapan ka ni Lucas, no apay nga insukat na ka iti sa bali. Anya ti kayat mo asawan? Amom, saan apun no dya ibagbaga na anapikot laeng? Anya? Kinapudno na, baknang jay babae. Ahen tigayam, kat iso tinang patarimaan iti balay da Lucas. Kastagayam. Wala. Inggatangan na pa'y ni Lucas iti brand new alugan. Iso Ang jay babae, saan anapintas? Naglukmag. Kan adan anak na iti mo na nga asawa na. Di naman lang bagbaga kanyak. Ti amo na siguro akot agtalinaed a sekreto ti amin. So, nasayat mo tanamang. Hanggang, sayang mo di manu atawan a relasyon nyo. Hazel, sorry. Naladawak ngayon, May. Alas 6 ti tungtungan ta. Alas 8 ako na nakasampay. Asino day jay a babae, Lucas? Ni Lorna day jay. Jack, amo ngay palawag kan kati amin. Nagpantak dagiti paspasama. Nagiinom kami kadagiti barkadak. Kadwa amin ni Lorna. Idi maringag. Agkaida kami matan. Tikon, patyak day tanga impakam. Nabayag na nga nagtsatsan. Ado dagiti plano ta. Ngam itata nagawid ak. At damat gaya man kadandun ng ababae. Pakawanan na kesa. Sikat ay ayatek. Talnakan! Saan akong amamati iti anyaman ngay bagam kanya? Hazel. Pumanaw kan! Please. Pumanaw kan! Yakon kaya't ang makita ta panagrupropam. Pumanaw kan! Inaklon na nga dakadenden na na babae? Napikot kan. Kasta't ibagbaga na ang patsyang. Rason na lang day jay Nagsakit day di na pasama kitibiyag ko, friend. Talaga Jakla ko man nagawawin. Ay, una yan. Nagsakripisyo ka nagawin.
Unay no adda pandemya para na kan ni Lucas. Angam, kastamot tan ti masangpatam. Ay, unay matan da dya alalaki. Hazel! Hazel! Maditirik nak manang. Panawan nak pailaang. Day tangamin ka, takanayon ka arumwar. Ang mga no, damot ang virus mo. Sana day tamanang. Umay ko lang kung maibaga nga, day di ospital ni tatang. Positive ka nung amin. Anya? Agpa-swab test tamutan. Ang mga no, positive tamutan. Kunang mat ngamin ama di tarik nam. Ang mga no, sintomas na itantivirus. Nag-break kami kini Lucas, man. Ni, apay nga eh. Kunak man nagkasar kayo. At damat kayang kadandan na nasa bali. Kunakon ka. Talaga asaan ang mapagtalkan day di alalaki. Hello, friend. Ay na, Hazel. Ay, naamwag. Positive kayo matgayam amin di tabalayo. Nakaamwam. Ni Zaldi. Nurse itanday dya akabatch tayo. Kasta ka di. Ibagaman nga rod nga i-monitor na ni tatang ko ija ospital. Saan mi ngamin nga amon anyan ti kasasaad na. Wen, sige. Ibagakkan ko na. Kat, kumusta kayo mat di tabalayo ay? Mayat kami mat dito friend. Awan mat ti marik na kasimptomas. Ay, nasaya at no kasta, friend. Nila ang tatang ti pakadanagak. Di ka madanagan. Taibagak ka ni Saldi. Nga isupay lang ti makaamo ka ni tatang yo. Agyaman na, friend. Zaldi, malagip mo ni Hazel akabatch tayo iti high school? Hawan ah. Malipata ka di mo ti pagkupkupyak iti English. Wen tanalaing iti English ni Hazel. Nalaing agaramit iti essay. Wan gayam. Ibagam to man kan kuha na, serious namin ni tatang na. Anya? Wan. Ikararagda nga gimbag. Week lang spay gayam ngamin. Kan adahay blood na. Medyo nakapsutan. Diyan ngamin edad na. Ang ngamin daw-dawat tayo. Asapay la kumata makalasat. Manang, awanan ni tatang. Uwan nga rod ading. Di tayo man lang nakita kan nakasarita iti maudi akong daway. Nakasaksak tinas to yung pasama. Nakasaksak. Hazel, yam-amukan ka ni Zaldi. Am-amu ko ni Saldi. Ay, kunak no nalipatan na kon. Agyaman akan ka, Sakit di ati rumbang agyaman kan ka. Gapo iti panangasikasom kini tatang idi at di ospital. Maladingitan nak. Tapi musay ni tatang yo. Anya ngay nga rod. Saan tayo matatangal tibiyag tayo? Excuse me ha. Agsarita kayo pa. Tama panak ag-order iti kanan tayo. Sige. Nalpas mat gaya man ti quarantine yo. Juan. Kumusta ti love life mo? Awan ti love life ko. Si kakit di. Agpada ta. Awan mo't lang love life ko. Talaga? Anya? Nakadandanunan nga tungtungan nyo. Di man Saldi. Tila damdamagan na. Pudno ka di nga awan kaayan ayat ni Hazel? Pudno, Saldi. And very much available ni Hazel. Cellphone mo samot di agri-ring, Hazel. Itay pa ya. Inkasong batanan Di siguro agency data manang. Apay, agsubli ka manan? Wen
Anya nga itaramidak dito'y Pilipinas. Hello? Hello, Hazel? Sino da ito eh? Si Kaget Diman. Nalipatan na kadagos. Saldi? Kumusta? Adaak ita dito'y balay. Apay nga mawag ka. Mamiss ka ngamin. Anya? Imbitaran ka ko, ma. Rumwarta, no da oras mo. O sige. Ibagam, no sa dino ti pagkitaan ta. Saan ko maanersing ti kayat ko ako ruso? Ang manyangay. Isumatin lipas ko. Nakagraduarak mat iti AB English. Ang napanak mat iti abroad. Jak mat lang na ipakat ti inadal ko. Sana bali Taga po iti panang patpakopyam kanya idi. Nakalpasak honors. Ayun na niya. Agsubli ka di pa iti abroad? Well, takalpasan alino ko ti boyfriend ko. Numabalin, ita ko man kat agsubli ako. Saan mo na panunutan ti ex mo? Nagrigat mo't nga rod ti manglipat. Kasanungay, no adamanan agaram kan ka. Numabalin, dak pala kaya ti makirelasyon. No siyak nga iti agaram. Anya? Seryoso akan ka, Hazel. Ikan na ko maitigundaway amang itiriknakkan ka. Friend, remuar kayo gayam ka ni Saldi. Inawis nakmat ngamin. Maboring ak iti balay. Kasta remuar ka. Tapno na laka amalipatam dahil dya Lucas. Agar aram kan ni Saldi anya. Kasano nga, ma'am? Imbaga na kanya. Ay na, friend. Imbagak matan kan ka. Jak pa'y kayat ti agayat. Agayat kakit din. Saan kang agbabawi? No ni Saldi ti ayatam. Apay anak ko nam daytan. Ay na, amok launay ni Saldi. Ipasigurado kan ka. Ayaten na ka, kan ipatag na ka itikas taunay. Sino ka? Siyak ni Lucas. Kaya't ko kumakasarita ni Hazel. Sige, umunag ka. Taayabak ni Hazel. Dayjay matgayat ti bagbagam a Lucas. Apay manang? Dayjay salas. Agur-uray kan ka. Apay ngay may ditoy. Diyak ka mo Ala, mapan mo kasarita. Imayat. Tap na makisarita kan ka, Hazel. Sikatipod nung ay ayatag. Kaya't kung agsinoblyanta ko, ma. Ladingitak, Lucas. Hazel. Addan ay ayatag asabal. Iso aladingitak. Saan kan amaaklan? Agar-aram pailaang kanyak ni Saldi, Mr. Lonely. Kat mariknak nga agayatak matan kan kwa na. Napakawan ko matan ni Lucas, kat nariknak alimag-an ti kaungga. Kat ita, nakasaganak manen iti sumaruno nga ayat. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, nasayat launay ta nasurusurom ti mamakawan. Kagiddan nga minday ta tinananay apan nakaimbag, ti sakit, apinarnuay ti pan nakapaay. Kaya good luck para kada kayo kini Saldi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Hazel, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Luisa. Adinan kayat apaibaga ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Simple, ngam naragsak ti pamilya a binukelmi kinilakay ko. Naparaburan kami iti dua nga anak. Driver iti van nilakay ko. Umanaya namang biyag kada kami ti sapul na. Tabalikbayan dagiti itultulod na. Iti maysa nga aldaw, nagchat kanyak ti kumarek manipod London. Nga agawid kano tagbakasyon. Napanunot ko, anilakay ko timang sukon kenkwana, EJ Airport. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumare, nasaya at mataagawid kan. Ay na, mano atawin mo di ta London. Wen nga rod, agkikita tayon, mare. O, kasano? Kayat mo anilakay ko timang sukon kan ka EJ Airport? Wen ado ti karga, iso asumurot kan to. Apay, awan sa bali akadwam nga agawid? Siyaklaan ti agawid. Mabati dagiti anak mi ditoy. Ah, kat nilakay mo ngay? Ay nasan ang makabiyahe day dyan talakayan. Oh, manutawon na? 80 nan. Ah, kasta ka di? Wen kumare, agag-agas. Isong agbati. Kat, dagiti kabagyam ngay. Ay na, kayat ko ida sorpresaan. Ang bumad kanya ko. Ay, sika talaga, kumare. Kasta ka pa'y laang idi high school tayo. Awan nagbaliwam. Siyempre. Ay, wan gayam. Planong tagpasya rin to na adak dita Pilipinas. Mabalin ka di nga i-service na kami nila kay mo. Kaya't kung maminti mapanagpasya rin yung Baguio, Pangasinan, kan Ilocos. Mabalin lata, basta sika. Amangan met no saan akayat nila kay mo. Apay kumaasaan na akayan, kat dayta ti trabaho na, timang itulod kadagiti pasaheros. Oo niya, bakit? Sigurado ka din nga agawid yung bagbagap ako marem at taga London? Nagsarita kami itay laeng. Kat sikakan mo timang sukon kenkwana EJ Airport. Anya tilang nga dito ako marem? Mabit lang ipakita ti picture na. Data man iti picture na kita Iso da ito? Kasla artista niya. Sana kasta tila nga na idi. Nangisit, kan kulot ti buok na. Ita, nakapimpintasan. Wala nga ron. Nagpudaw matan. Nakiasawa ngamin iti lakay at taga London. Iso ama aramid na ti kayat na. Kita man lang agpaiso, wadda kwartam. Mare, pudno ka DJ na damag ko. Agbakasyon ka no ni Tina. Wan, mari bading. Nilakay ko timang sukon kenkwana EJ Airport. Ay, pudno gayam tinadamag ko no kasta. Agkikita tayon to kano. Ay kitrumbeng laeng ngamin, manu atawan as antayo nagkikita. Nakita mo di picture na di Facebook? Nagpintasan niya. Ke? Adugayam ti kwartana. Intan sumangpet, intan tumakisarabo. Uray kwartalatan ti itid na kanyak. Si kagayam di kumari ni Mrs. ko, ma'am. Siyak ni Rowan. Asawa ni Luisa nga agbalin a driver mo. Sikat niya asawa ni Luisa? Uwan, ma'am. Tinalatan tiyawag mo kanya. Sige. Ibagkat kong dagiti bagahim itilugan. Ma'am Tina. O sige, tagritat sak pay biin. Nagmay
mayat ko tanda ti pakananta, Ma'am Tina. Mabisina kami. O ala, agorder kayo di kayat mo. Kalpasan da ito eh. Itulog ka ni ti pagawidan, ma'am. Hotel da ito'y pang pangananta. Iso dito iti pinili, tapno maturog tapay dito eh. Anya, kunak man mo agdiretso tan nga agawin. Saan ka kadian na banog, Rowan? Siya, napanuga. Kaya't ko ti masahin ton madamdaman. Di ka kati madalagan. Awagak ni misis mo. Mabutang kan samot kan ko na. Saan mo't nakasta, ma'am? Rowan? Among ka di tagmasahe? Ha? Awan ka no ti masahistada dito eh. Mabalin asikan tulaan? Uwan ko namon. Bayadan ka man. Hello? Ay na, Mare. Inawagan ka, tamadanagan nila kay mo. Saan nga gawin italabiin? Apay ko mamadanagan. Mga noong tam. Saan? Apay ko mga utak. Amukmat asikati kadwana. Maturog kami dito'y nag-check-inan mi a hotel. Siyempre, sa bali ti silid na. Si Kakit Dimat. Narwama kon. Amok ti trabaho nila kay ko. Rowan, unay kamatan, tanakalakda ito'y silid mo. Maturog ako man, Ma'am Tina. Saan ka di ako nakan ka ang masahiyan na? Ha? Ne, kunak mo agang ngaw ka. Saan? Sumarunukan iji silid ko, ha? Orahin ka. Rowan, apay adi ka matagtagarihan? Awan. Gapo ka di tinapasamak ka data idirabi? Di ka madanagan. Agdali na ed a sekreto taday jay. Aggasolina tapay, ma'am. Sige. Isardan mo di ta gasoline station. Anya, intulod mo iji balayda ni Kumarek? Uwan. Inak na ginanan. Asla na banbannog ka matunay Napuyat ka? Siyempre, amo mo ti biyahe mi. Mala, ingka nga ron maturog. Tairwar ko dagiti nagmurngam iti bag mo, talaba Ay, itala ang ama kainanaak. Tanakaawi din dagiti imay nakisarabo ang kabagyan. Apay ngamin nga agmay sa kaan nagawid, Tina. Namnamaak akadwam dagiti anak mo, kan ti asawam. Daddy, agis eskwela dagiti apo ko yo. Kan masakit ni Bruce. Amok akayat na mati agpasyar dito'y Pilipinas. Gamapay ng imbatim. Ay, jak maaramid ti kayat ko no sumurot. Amo yung matan aseloso ni Bruce. Aga pa kami lang. Madadaal ti bakasyon ko. Tina. Daddy, please. Amo yung matasan anaragsak ti marriage life ko. Takanayon kami nga agang pakin ni Bruce. Good morning, Mare. Good morning, Mare. Umayak ita di tabalayo. Taumay ko ita di pasarabo kan. Ay, kasta ka di? Wan, kan jay tungtungan ta. Anya day jay? Pasyarat dagiti kakabagyak. Service anak ni Rowan. Aywan niya. Sige, bayam. Riingat nila kay ko ta ibagak day takin kwa na. Awan ganyam. Anya nga minan di kayat mo ang pasarabo kan. Oray awanan. Umanay di ibayad mo kanila kay ko. Nayunak day jay. Kan siyempre, ikan ka iti pasarabong. Mabalin ka di matasaan. Agyaman no kasta. Lakay. Agreeing kan. Rowan. Agreeing kan. Ta servisam kano ni Kumarik at Tina. Kaya't na kano tagpasyar. Anya? Siyempre, sa bali manan abayad daytan. Mapan kano iji Bagyo kan Pangasinan. Awan ka din sa bali, mabalin ang maala driver na. Sikatin baga? Anya?
Nagtungtong kayo at di mo yung bagbaga kanya. Mala, bumangon ka kit di tan taagrubwat kan. Umayan ni Tina dito balay. Oh, bangbanglo, lotion, kanda dumapay, kukam amin na gitamara. Nagadumatan? Day titibayad ko kinilakay mo. Ha? Sobra-sobra da ito'y mare. Alam mo. Agbiyahe kayo itan? Ako tani manulaan nga daw ti bakasyon ko. Sige, mabit lang ta inak ayaban ni Rowan. Barang nakarubuatan. Lakay, anya ngay ter aramidam dito likod ti balay? Sige, umaya ka. Nakabayadan ni Kumarek. Ninayunan na pa yan. Dudua kami, amapan? Ado ka no ti katwayong agpasyar. Aginanakan tulangan, inton makadanon kayo iti papanan nyo. Kamkamakamak ni Kumari Atina. Taumay ko kumaalaan di pasarabukan kwa. Inton agsublinton Ha? Apay, napanan na? Napan nagpasyar. Asino nga iti kadwana? Dagiti kano daduma, akakabagyan na. Kat intulod nila kay mo? Wana. Amom? Ninayunan na pa'y timbayad na. Ado talaga ti kwarta na. Ay na, apay nga imanugot ka anila kay mo ti driver. Apay kiti na saan? Sa bagay. Sa baling ngamin tagtartaray dito'y panunot ko. Bayam day ta. Jack mamati ang maiturod na kalukwan ni Kumari Katina. Kan maysa, agtalagak kan nilakay ko. Kunak man no, ado ti kabagya pa sumurot ngagpasyal. Ado ko ngam kunak asandan nga umay. Apay? Kayat ko asikalaan ti kadwa. Anya? Di ka madanagan. Amin dagitoy, saan ang makadanon kini misis mo? Tina. Shh! Agulimag ka. Saan ka kadian naragsak? Amang tagi ko ay tikas kanya. Papay nga aramidom na ito eh. Ada pamilya. Gaputa sa anak ang naragsak, Rawan. Ado ti kwarta. Magatang ko ti amin akayat ko. Mapasyar ko ti amin ang lugar akayat ko papanan. Nang sa anak ang naragsak. Gaputa saan kung ay ayatan ti lalaki, anak ki asawaak. Mari bading. Jak makontak daruan, kan Mari Tina. Ha? Ne, apay ngay. Sa bagay, naibagadang na isla ti papananda. Ay, jak man amo. Sa bali at talaga ti agparparik na kanya. Mari bading, ikatamanday tayo ti panunot mo? Awan ka di mapampanunot mo sa bali. Ha? Amang ano po no ti atap ko. Sa di natin ang ipanag iti cellphone ko. Apay abiro ka mo. Tina, adda lang iti pandag tipungan ko iti rabi. Rowan, kasanun nagsubli ang to ni abroad. Kailiw kan tulakit ti. Iti cellphone ko. Amok nga awagan nak ti asawak. Amom ka ti. Apanak unay ni Luisa. Gaputan na addaan iti nasingpat nga asawa akas kan ka. Kaya't ka nga agawan kan kuwan, Rawan. Di nakarakopan. Oh. Uray niya Peter aramidam. Saan mo ang mapirdi ti pamilya? Hay! Unay mat dagita insid ni Tina a picture da kanila kay mo. Namok lang kumakas to'y ti mapasamak. Namok lang kumak. Nga, kaslamat na barbartak unay ni Rowan dita picture na. Amang ano binartak ni Tina? Ti awanan bain. Ay, kunakun ket. Idi pa'y laan nga agparparik na kanyak dayta. Adamat atap ko akasta. Ngam pinaybay aklaan. Gaputag talaga kadakwada.
Jakman amo, no apay nga aramidan ni Tina daytoy ken ka? Ay, agbalin ka kumaan na tibker. Di mo itulog, ang madadaal ti pamilyam gapo ken ni Tina. Apay ang naaramid mo daytoy, Rowan. Apay! No! Luisa. Dagita amin, dagiti pictures yung nga impatulod ni Tina. Apay ang naaramid mo kanyak daytoy. Nagkatkadak na sumurot iti. Apay adi mo imbaga kanyak idi. Nagpudno ka kumakanyak, Rowan. Pirmi manen ti sangsangit mo, Tina. Adda ka di problema? Wan, Daddy. Adda basol anaramid ko. Anya? Anya ti aramidan. Iti apag kanito apa nagkadwami kin ni Rowan. Narignakan ko na ti ayat na saan ko narignakin ni Bruce. Anya daytang inaramid mo? Saan ka lakuman anagaw awidan? Amo kakagurat at Daddy. Ngamda kayo ti amag. Awatin niyo ko mati sitwasyon. Agawid kantina. Subliam ti pamilya. Putdemon ti anyaman a komunikasyon mo. Iti dayjay alalaki. Apay ang nagparang kapay laang titoy. Pakawanan na ko, Luisa. Nagawid ka kadidi ti Pilipinas. Tapno pirjam ti pamilyak. Agawid akon. Agsubli akon iti abroad. Kat saan akon ngagparparang kada kayo iti asawam. Ikarik dayta. Rumbang laang. Di mo dadaulan ti pamilyak. Umayak lagkid daw iti pamakawan. Kat sapay na kumatadumtang to ti panawan. Ama pakawan na, Luisa. Tawan ng tinapalabas, manipod na pasamak dayjay, Mr. Lonely. Kat saan mata na nagparparik na ni Tina kada kami. Pasatlangan dayta tinapalabas. Nagsubli ti simple ka naragsak a pamilyami kini Rowan. Daytoy man ti pakasarita. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam Luisa, sana nagbaligi ni Tina anang dadael iti pamilyayo. Ket ngarod, ituloy mo kumate agbalin anatibker. Agtinulong kayo nga agasawa, tapno uray kasanupay kapigsa ti sulisog adumten iti biagyo. Ket natibker kayo latta amang sarangan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Luisa, adi na kayat apaibaga ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.